talo fatu talafo la Radio Samoa le nei tai au si mail whaafonga o talo le asungafua. Wa le fia le e ana le fale maututongi le ana whai ai le pati I Kalaiesetete, ma Maliu ai le toatasi. O le pōlas wharaile le ana whai ai le pati na le tusa ma le valu se fulu talavou, whaonga ai le fale maututongi le Airbnb I whendon tēni Kalaiesetete, ma na tua leanga I le Maliu o le toatasi, ai manu nu ati ngā ina le toalua. O le ua Maliu se fulu wono tausanga, e ngoia saen purukamu, e mai hun hei, ma I ripoti o lea na tatui tu lo, whaapea I fo I Malaysi to alua, se fulu fitu mali se fulu whātau sanga le mātutua lea o lo e le whale mai. I ripoti le Herald, o lea misa na amata e se tasi o li ina whaasao na ulu whale le whale na whai le pāti. A o sawa ila tālai tāo le asa to nai, ua whaeloa e le ana le whale, ua pelongia ia e le na tutongia lo na whale maututongi, e le ngata o le whainu mero o tangata whaatangaina, a o whai ngā pāti lea na whai ai. O lo ngā lulu e pia nei leo leo e le Maliu o purukamu, whaapea le au te lengo le nei mata upu, ua ti ngā I nai leisi to alua, ai mo le pūlenga e ana lea whale Airbnb, ua wa ai nei nisi a wale malu pui pui ai whale maututongi. Ua talo sanga le National I le malo, e oka le Pfizer booster I se taimi vave ina nei tuai. O le talo sanga I le o ngatasi ma le fautuanga le whaalaputspotonga le soifua malo loina langi le WHO, le ana sawi nai vai aso le imamau atu, e Tatau I atu nu e malo losi tamau a ingo na ono sai. Aua le vave oka ina tuilo na tolo le COVID bo boosters, se I whaaso o mua ulua I tuio atu nu e vai tamau a inga. Peita ai wasau nole so upal COVID le National Chris Bishop, e le tatau na whaatali o le ua mai a oka le whaitau miliona o boosters a Ausitalia. O le Unia Europa, whaapele malo o tele o Amerika. O le ua mai a whaeloa le minstalango lango le soifua malo loina Asia Viral, e le o mawhaiona ia whaeloa po o awhea, ai peta lia fo ele malo le oka o tuilo na tolu. O le whina o le sui o le National, a tātou muli le mau o le WHO o lona winga, e umane le se tui mo New Zealand. E wha cases o le COVID mau I totono nofoaga faanofoesea e tu mau pele le ia se case I le community. O le reporti le ana tu ina mai ana nafi, ma e tolu sfuluiva active cases o loo iai nei totono le atunu. I totono nofoaga faanofoesea o le to alua o le to awha ua whaamaunia siaki, o ila ua whaato atau nu mai Ausitalia I le aso lua o le vai aso tāluai, ma o le ana mau e siaki whaawau na whaia I le aso lona tolu. O le so, o lea ua se lau ono sfulmaleiva ia I aso talu o na lea se community case a New Zealand. Ua popole Winston Peters I le tuwai ono whaasolo tui o le COVID, ma ua ia Faitioina I le malo. O le popole o le taitai o le New Zealand First, ua mafua lea I le maua lalo o le pasene o tangata ua mai a whaia tui, ma o le tuwai o le whaasolo tui o tangata New Zealand, e ono o atua I lava I siti ngā ina pe a o le taimie maua I le Delta. O lo ta ua mai fo isa unua ngā Peters, le mawala lalo pasene o tangata Maori ma Pasifika ua mai a whaia tui. Lea ena o le valus fultasi afe mo na tupu Maori. Ai valus fuluiva afe mo na tupu tangata Pasifika ua mai a whaia ulua I tui, ma le 5 afe o tangata Pasifika ua mai a umatui e lua. Faitioina fo ia Peters le faitau miliona ua maui whaasalalonga whaapisinisi ma whaalawi loa, I le whaasolonga ma whaatulanga no tui. O lo tu maule talitonunga o Peters, o le sau o le Delta e le fesilingia pe sau pe le ai o le fesili, po o awhea e o mai ai. O la solulo o vai aso nei, a matanga va ai lato e whaasa fulutau sanga nga I lunga o na nga I motui. O la solulo o vai aso fou, o I lato e tolu se fulu nga I lunga le matutua, pa whaasolo atua I lasa mua se tema. Lea o le aanga va a umai loa tangata se fulu wono tau sanga nga I lunga le se whaatapulaa e a nga I motui. I se vainga o whai numero tui o le COVID New Zealand, o le wasilia ma le lua tesi wha miliona tui wa mai a whai o mai lea su toonai, ma I totono o lea whai numera, tasi tesi 5 miliona o ulua I tui, ma le iwa se lau se fulu afe mo na tupu o tui lona lua. Ma tala whaaiu, na ono a mata e se tasi o saientisi saina le COVID a o whai ai so e so enga wha o ngai pea. O le tala mai lea iso e so enga wha au o le wha la potopotonga le soifua malo loina lo langi po le WHO. I nei so e so enga na mawai, sa ngā lulue saientisi I Wuhan e so e le coronavirus ea a fiai pea, peita ai, ele o au ngō fia lava saina e whaatanga le so e ino so enga na whaia. O le ana mua I a si e saientisi le WHO saina I le amatanga le tausanga, mana sa wai whaamatalaga,
e mamasaina ma le coronavirus, peitai, ua toe ngangana le whaaulo WHO Dr. Peter Embarek, ma whaailoa o lea na fosi lea whaaiunga, ina ia awaine i toe leanga la la kengi masaina. O le masina tāluai le ana toe sa waitala, o lo o mana na o pea le WHO e toe su e atili le fale su e lea e masalo mia I Wuhan, ma e o mai le so o lo te ena pea e saina lea tālo sanga, o lo talia nei fo i le reporti na faatonuina i le Presidente o Amerika Joe Biden i le mata upu lava le nei tasi. Tala naol tai au, manuel am tangol vai aso.